Social media lapen prekjam ahong jayalong Karbi Language Development Board alam the aputhak kepachiniji aphan pura radatum karju dopik la sojok klardak alam the Karbi Language Development Board Chairmen Barim Longsing Teron pen pherangke mai ini ponsi radaphan kepachini pon pherangke amai along Karbi Language Development Board Chairmen Barim Longsing Teron pen kepachini pon atengke KLDB aputhak radatum aning nang kachethia jok nang karju dopik lo lagi ning nangga cethe dop apotsi nilitami ning aronglo bonda ang tonalam nili nang pachinion edet po athe nonamat nili KLDB chairman arpu avilo sitami nili hin pen isi hini bidi sore nang pachini don thekji pusi karbiang longara taphan klardak pen pachini ajahak senior secondary college along Karbi MIL ke ana phana warsai avi bonda aning ke hangatum dopik Karbi MIL ke ana phan sitami our side avideda jok en longwang vedetlo lapuson si ajahak school college teacher along principal atuma bangke Karbi language teacher avi lapen kapregalam the pathe pen kithan ke kroi krea thek chebaklang po MIL en long vedetiti lasi higher secondary council pen seba long abangke MIL thapetlo lasi laso puthake thangalam avilo athe main portal along kido etlo lasi school college institute along kopia subject si Kithanji malaki school authority atumsi ajapongdo latumsi portal along subject MIL pusitami principal si amen chethap nangpo labang so puthake principal si chinilo sikeching sigal hanlo no MIL along ba ajak school along higher secondary lapen college along no higher secondary ko bela senior secondary pen college along ajak along Karbi language admission la so option aveda la so long avela sinong puta ke enja ninge hang up do seta la so option aveda ga joni enong veda kana ajak to mang la principal to bang kosong kamat halone sita la to bang teacher ajak to han ke teacher ave po ajak ke asana song ko pini alam the than pen ke kroi la son do si nili la so aputhak aprang da thamlo la so ke thaba bangkhela ke higher secondary council la pen seba la longni pe nge thangla lo ting portal lam tum main na portal long do lo kitaba banke do et ingdeng pho trok si la pen nerkep ana banke IS office along si long sitami nona banke KLDB office along damlote longpo nili KLDB arpu kikhi bo mahotsi lahaya kitaba banki do etlo kitab bangke lage available la kitab do ya la sila bangke non isila bangke aprang ke 5 6 7 8 la indeng ko proxy ner kep ka aprang IS office lo sitanon ke laka IS office pen galilo lage non ke Karbi language development board pen sikilo kitab ke pen nili kachinia teng bolote nili kido dan sila hai kitab ke available Karbi language development board long dam no te chaw ke dam tang aning kan pen abangki indeng sir kep la pen crazy MIL abang tami KLDB office along si do etlo laki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kabor e pen si sapa pon laplo la pen elective abangki non surihini ra inkorahini final along kijutsi along kitab tami do laplang Sitami surihini ra inkorahini metric tok ahuda bangki Karbi MIL pensi tokpo lapen ke ongdung atum thanbang alam thi aputhakta nangarju thanbang abangki Karbi Anglong Autonomous Council KLDB pensi anghoi do antami ilo lapen kipipe do anabangki ingdeng krehinia bangki Higher Secondary Council Board along cherai detlo lazi huladak arpunang pek detlo pot KLDB along arpu do avi pusitami mili langdam dilo direct higher secondary council penapot ingdeng krehinia kitab aphan nilitum abutung pen claim bomlo muning abangke chokpo pusi pachini ponthi ingdeng krehinia bangdola ingdeng krehinia bangala ke nili itip hadak high secondary council along penilum cherai delo haladak board along lasi haladak nili phanar punang pek delo polake lasi nili talake khaya phan matha pen nili dak board along mate council along mate Karbi language development board along arpu donai venoi labang nili langdam delo
Sita lagi hadak pen direct council pen apot kitab bangke high secondary council pen apot la sehala darwa ni indeng 12 bang non kitab muning lo indeng 12 hat la so bang non ni tim pen ni klembom. News Report, Karbi Anglong Live.